نمیدونم چرا زندگیم اینجوریه، دل واپس اونم، اونی که پشت این دوریه. دیگه نمیتونم، دیگه خنده ها ممزوریه، از کسی پنهون نیست توی چشمای من خواهشه، هیچکی مثل اون نیست، دل من با خیالش خوشه، گفتنش آسون نیست، این جدایی منو میکشه. اینجا شنن نیست، خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه دلتنگشم، با چشمای خیس خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه، خدا میدونه، خدا میدونه دلتنگشم. میره نفس هامو، دارم از همه چی سیر میشم، خالی دستامو، بازنده تقدیر میشم، دیده عکسامو، نمیدونه دارم پیر میشم، از کسی پنهون نیست توی چشمای من خواهشه، هیچکی مثل اون نیست، دل من با خیالش خوشه، گفتنش آسون نیست، این جدایی منو میکشه. اینجا شنن نیست، خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه دلتنگشم، با چشمای خیس خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه دلتنگشم، دست خودم نیست، خدا میدونه، خدا میدونه، خدا میدونه دلتنگشم. اونی که گم شد فالش، قصه مردم شد حالش، رفت و نیومدی دنبالش، من بودم اونی که پیرش کردی، از همه چیز سیرش کردی، با قصه درگیرش کردی، من بودم عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوتت و علت فریادت، عشق یعنی هیچی نمونه تو قلبت و الا اون، یعنی تب کنه لیلی یا بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون. آره عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوتت و علت فریادت، آره عشق یعنی هیچی نمونه تو قلبت و الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون، مثل بارون.
کردی، کشتیشو آرومش کردی. من بودم اونی که دردش بودی، آتیش دل سردش بودی، فاتحه نبردش بودی. من بودم عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون. آره عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. آره عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون، مثل بارون. عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون. آره عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. آره عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون، مثل بارون. Салом алейкум бародаро, бисёр шикоят кардем репор аз записка видеона ки дани момент карантине мадам саломатим дар коре бародаро, марам эҳтиёт бекунам, хидмат ба дигарон наздикома шуморам эҳтиёт кунед. ҳамин условия хати репора пешкаштум карда метонем. боя репаки нав умед шикасташидем дида чанд видео ютуба фаромӯш кардем ба фикрам сабри ҳазрати аюба касе ки 18 сола ҷога натонист хеста гирмо мехӯрдам баданша ӯ нигоҳ мекард зинда мустаҷобат ҳар дуошу боре шикоят накард ай дард безорӣ накард саломатӣ талаб накард сабр кард барое ки аллоҳ дӯст дорад сабура зеби мусалмон сабрай ҳатто вақте маҷбурай дарвозаи дили мо гӯё барои умед қилфа ки умедай зиндагӣ канем баъди як хифа гӯё фаромӯш кардем аҳволи дӯсти худдора ҳазрати иброҳима ту бибин суханора боварӣ дошт худовандаш да ба ҳама кор розӣ шид ба оташ партофтанаш ҳазрати ҷабраил ҳозир шид кӯмак кунам гуфта пурсид ҳазрати иброҳима гуфт худо ба хабара ёзияи аҳволи ма пас чӣ ниёз ба кӯмаки ту худо бибинам вақте мо дар интернет реклама типа мусулмони сахтем пас ку бовари мо нақда куҷодай сабри мо ҳамсоя мо расият да хабар дора ай дарди мо ҳама ай мо шикоят шунид нашунид боре шиграи қасо
солим будем ки кайо хирон бо шукр кард ки ҳар нафаси мо аввал иҷозат мепирса ду ромаданда мепирса ромаданда май сар ҳар тапиши дили мо пешай задан аввал мепирса баъд дил таптиш мезана вақте худо бага биза имрӯз ҳама шикоят дорем май COVID-19 брат худта савол тайдами 2019 чанд амали хайр кардӣ чанд бор ту зино кардӣ чанд намозта хондӣ чанд тоша қазо кардӣ дили чанд каса шод кардӣ чанд касора ранҷондӣ ба мазоқи чанд нафар дига кентота хандондӣ бад фикр кӯ ки ба ин қадар корои ҳароми мо чӣ ба офат наёя болои сари мо ин дунё соҳиб дора ҳар дуо макон дора ҳар дили шикаста барои худ ғамхор дора ҳамаи мо медонем ки да ин дунё да имтиҳонем ба чӣ дар кор шикоят вақте ки да имтиҳонем ба чӣ дар кор шикоят вақте ки да имтиҳонем зиндаву сарбаланд бошем бародари азиз ози карантина инамиқа условия ҳақиқате ки метонем бартон кам-кам хондестем пешкаш кардестем ки шуморам зир нашин кам-кам хай мақсад ҳами ҷодаи мо ҳичи ҳам набоша якчанд минути вақтона ҷалб мекунем ба худмон вақтон камакакам боша тезтар мегзара вай шумо хоҳиш бародаро фаромӯш накунед силкае ки мо дар поёни комментария закрепит кардаким зиндаву сарбаланд бошем